Tariki ya 19 Ukuboza duhimbaza abatagatifu Dariyusi uwahowe Imana, Sendemi uwahowe Imana, Teya uwahowe Imana, Urubani Papa, Saveri Mawu uwahowe Imana, Ribari uwahowe Imana, Timolewoni uwahowe Imana. Umuhire Papa Urubani wa gatanu yabayeho ahagana mu mwaka wa 1310 kugeza mu 1370. Papa Urubani wa gatanu yavukiye ahitwa Guillaume de Grimoire i Grissac muri Languedoc mu mwaka wa 1310. Yize amategeko ya Kiliziya, droit canon na theologia muri Avignon, maze aba umumonaki w'ababenedikito, ni ukuvuga umumonaki mu muryango w'ababenedikitini. Yagizwe umuyobozi wa monasteri ye mu mwaka wa 1352, aba intumwa ya Papa, amaherezo yoherezwa kuba ambasaderi ahantu hatandukanye. Yabaye kandi umwepiskopi mu Butaliyani no mu Burayi bwose. Yatorewe kuba Papa mu mwaka wa 1362 igihe yari mu butumwa n'ubwo atari umukardinale bwose. Ingoma ye yahawe umugisha n'igikorwa cye cyo kubungabunga amahoro hagati y'abami b'Abafaransa n'Ubutaliyani, ishingwa rya kaminuza nyinshi, ishyaka yari afite ndetse n'icyemezo yafashe cyo kugarura abapapa i Roma no guhagarika ubuhunzi bw'abapapa muri Avignon. Icyakora intambara yatangiye hagati y'Ubwongereza n'Ubufaransa yamuhatiye gusubira Avignon mu butumwa bwo kubungabunga amahoro. Yapfuye agarutse muri Avignon, umurambo we wari warashyinguwe muri Avignon, nyuma wimurirwa i Marseille nk'uko yabishatse, maze imva ye iba ahantu h'ibitangaza byinshi. Yapfuye ku ya 19 Ukuboza 1370. Yahoraga afite impumeko y'ababenedikitini ndetse yambara ibimenyetso byabugenewe nka Papa. Imico ye y'ubunyangamugayo byagaragaye cyane cyane mu Burayi bwari bwugarijwe n'amahano na ruswa. Bavuga ko igihe yaragiye gupfa yahamagariye abantu kuzenguruka igitanda cye mu gihe yarimo ashyiramo umwuka agira ati, abaturage bagomba kureba uko abapapa bapfa. Abandi batagatifu duhimbaza none ku wa 19 Ukuboza: Inise muri Bitini turahimbaza mutagatifu Dariyusi na bagenzi be bahowe Imana. Inikomedi turahimbaza mutagatifu Sendemi na bagenzi be bahowe Imana. Mwabiteguriwe kandi mubigezwaho na komisiyo y'itumanaho ya Paroisse Crete Congo Nil. Murabyumva mu ijwi rya André ku bufatanye na Holyland TV Rwanda. Mugira amahoro.